Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Duh, Mas Elvan kenapa nangis? Oh gak? Ada macam-macam barungan guys. Wih. Ada Mas Reksa. Pakai apa Mas? Wah, kepala macan nih. Terus ada Mas Silo. Wah, buntut macan. Mas Dava kecil pakai hiu. Hiu. Nama lainnya apa? Nama lain hiu abang. Pika lontong. Boleh? Ada Dek Jihun. Dek Jihun pakai barungan kodok. Terus Mas Iqbal Singo. Kodam Sugiono. kowe dhewe sing ngomong lho. Ya kodam. Kowe dhewe sing ngomong lho. Mas Hanif Halo guys. pakai apa Mas? Ular. Ular. Terus Mas Elvan? Halo guys. Mas Elvan jadi barungan. Wah, jenggoten. Yo saiki Mas Reksa. Yo Mas Reksa karo Mas Silo. Pakai macan. Ayo sing jadi kodok. Bisa enggak? Enggak. Katakan Mas. Mulai baik. Ya wes yo Mas Reksa. Ya Mas Reksa wes yo. Ya saiki Mas Iqbal. Karo. Ayo Mas. Kenapa sama Iqbal? Tak biasanya kan Mas. Iqbal mainnya saiki elok yo. Wes yo Mas Iqbal. Yo saiki Mas Elvan. Ya wes yo Mas Elvan. Terakhir Mbak fotonya Mbak. Ya saiki Mas Dava kecil. Katakan
Dek Jihun karo Mas Hanif. Iya. Iya. Lah kowe idolane sapa? Bilkis. Mbak. Yo Mas. Dicolok. Muak film. Kayak Pak, dicolok iki iso. Jihun molat, Jihun molat. Wes yo mas, wes. Ayo mas Iqbal. Oke guys, terima kasih. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, dan subscribe. Joget gue koi.